Voine John ni kwa kumsang ni somni pali pathian ni ani a in zawain chi baile vekule kan thlop tla don excise minister Vaivakawn khotlang chuan nimin ni riat thlaru kumsang ni somni pali khan ruilo do be pui hon in khom an huam chunga asen chilen tia shiata an buat saya zule ruilo zwar tu te chu an veng chwa san turin an shiatir an hun man pui to an bial to MLA langhing laba mar excise minister chuan Vaivakawn khotlang chu sarkarin a thlop tla don thua soye pulanghing laba mar chuan Vaivakawn khotlang hruai tu tenen ruilo do be pui thlak chungchanga tumthum anin kom thu soin an venga zule ruilo thian thiang lim turin theito pan lo chwa to thina tha thla dulani le nuwa an pung le thin hun sum le tha du wangin an hu phurti kasia ompo kati pui ma se khotlang kal khomin zule ruilo laka filim veng ni turin wai sen takin thutlukna an siamani ati excise minister chuan zule ruilo do konga khotlang ne na tan ho lo chuan sarkar ringo chu atha chaktok lo ti soin mishing le manrua te kanin dai tok lo khotlang nen theito patran hawangai Vaivakawnin zule ruilo an do na hian sarkar anga ti ve the om chuan theitop kan chwa don mimal ang point theitop ka chwa ang ti in ruilo an do chungchanga darkar somni pali chung byak po theiring ani thu Vaivakawn khotlang hruai tu te ashil pulanghing laba mar hian ruilo do bultana tan Vaivakawn khotlang ne na cheng sing ni lanin atolanga ngai tua zelani tur thua soi Vaivakawn LC chairman R Zothan Moe chuan zule ruilo zwar te chu Vaivakawn ni ve zelan la doni chuan ane zon na thak turang yenin in thak theilo ni chuan nak tu ka tangin he mun ni chwa san ngal mai turin ka sha tira che o khwale tui thani du te kan holo amai ro chu Vaivakawn khwale tui ni zel du chuan khotlang in bunna dan zomangai hemi zom theilo chu khwale tuya kanpom theito lo ti kanin sha tirati in nei tu te po zole ruilo zorna tan anin lo tir to lo tura an ngen thu soin Vaivakawn LC chairman chuan khotlang in bunna dan palzut lo sham turin kanin sha tira che o abikin helai sai rang kongdunga zole ruilo zwar kan phal to lo wangin in le lo nei to te veng chung mi le veng dang mi te kan ngen na hi zom ngal turin kanin sha tirani ti in zule ruilo re ma chungnung to lawa kalzel turin anveng mi puite asom sum thunino siam thata trol Mizomi puiten kong shanga ma kan son theina ni besin Mizoram sarkar chuan industry department kai noi bot chi shang adina Mizomi puite din mun choi kang tu manro poi mo tak ni tura bese ni lain kan ramin kan nim nan pha lem lo ni inalang sarkarin mi poi ma son na turin Zoram Handloom and Handicraft Development Corporation Zohenco te Zoram Infrastructure and Industrial Development Corporation Zitco te Mizoram Food and Allied Industry Corporation MIFCO te Mizoram Agriculture Marketing Corporation MAMCO te le Mizoram Khadi and Village Industry MKVIB te dinin hundrei tak heng corporation te hi Mizoram kalpui ni to a heng corporation kaltirna turhian sarkarin sum tam tak aseng to thina ma se ra chwaro pui tak nei lem lovin sarkar tan chuan sum thunino ni in sarkar sum le pai tam takan ei he kani heng corporation kan ram ta na tangkai lo te hi ti topa kongdang zon ahun nia an soilain kan sarkarin ron toy thar le ta a kalphung thara kalpui ni silo chuan kan ram sun thunino ani zui nge yang pathian in min thukro puzoram thanga MNF President Puzoram thanga chuan zirtopni khan mizo namron in khom na a thu soin MNF chu pathianin athuk ri ti soin in thana an chaklo wanga in pumo na zong lo turin an party mi te acha Puzoram thanga chuan MP in thlanjung chang soin pathianin min thuk ri a in pumo na zong lawa pathian rimruat na poma pathianin enge min chila min zirtira tumte kan chu jok turani ati ZPM party chungchang soin Puzoram thanga chuan tunempi in thana vote la atha theina tura mi pui zirtirnan sarkar in chengnoi somnga paria chuanga senga chuti lain police sang chuang vote thak theilo siamani le si hi avandoi thak le ni ati state pona duty police ten vote an thak theilo chanchu sarkar in thla da wang liao ni ina soye MNF president chuan AMC by election nei tora an candidate to search committee in uluk taka anzon nuwa candidate thatak an nei ti asoya MNF party hi pathian le kan ramtan ti tu kan ni angin pathian in kum samruk pathum min lo hruai to a min da hruai zel dona trula ti le kan tling le anga
tulati lo le kan tlamayang ati MNF Senior Vice President Dr. Arlal Thangliana chuan AMC by election atan candidate thatak an nei ti soin kan corporator tele MNF General Headquarters lampoin theito pon chwa pui don ani ati MP in thana eptu party ten malchewa dingchungin MNF le Congress vote mu belkhom vote sing thum chuangin ZPM candidate vote mu akhum ni ina soi in khoma hian AMC Ward 19 by election an candidator Dr. Larin Zwali Rasel point thua soi ani Zo Inspiration Foundation ten noi zan hi somnga chuang sem chhuak to June ni sari kumsang ni somni pali khan mihar sajok te chanpui na kong chi sang sanga mala thin Zo Inspiration Foundation te chuan an kumli tlin na lom na chu music home zone wa ma an manga he huna report an pe ka tanga landanin cheng noi zan hi somnga chuang an sem chhuak to Zo Inspiration Foundation he COVID-19 shipuilen lai kumsang ni somni June ni saria Emmanuel Thangro sangan bul alo tran ania COVID chile lai khan chung ko harsa zani somthum pali tenena thilpek an lo pe chuak to a voini thleng hian ve bur voi somsari paruk khon to in ve bur kaltlanga an thilpek sem chwa to zong hi chengnoi somni paruk singkhat sangriat zali pali ani anung bolna kaltlangin mi harsa chene in sompariat le Dor pathum sak ani to a to na hian no panghar sa jok somni pangate zirna sen saw antum sak mek bok he hun he education minister Dr. Vanal Thanan Aman Puya pathian fakle choi moina hun lok thlak tak manani baka an malak na aboral to thin khate sun na anneya anne na ria ring na thilpek an lan bok Manipur governor in Tuilian Tuarte Chanpuya tiam Manipur governor Anusuya Uike chuan Kuman Lampak Sport Complex Imphal Esa Tuilian wanga son chwa te omna tloa Tuilian Tuarte chu Chanpuina pek nge tiama Tuilian wanga harsat na tok te hian kar khat chuang anin le lawan chwa san to ani Imphal phai ruam hian Tuilian wangin harsat na na satak atoka nun na chana nomba ka in le lo chan tam tak an oma Governor Uike chuan Tuilian Tuarte chu alai na thu soin anma ni Chanpuina turpo boy pui mek ni in an ne na thleng thei chep ni in a soi Manipur Chief Minister le Chief Secretary te chu Chanpuina pek dan tur a soi pui to ti a soi bok Manipur Tuilian in ati chhia te chu chian na le Tuilian Tuar chung ko sang mamo zir chian chu district thunai to te kuta dani a Manipur Governor hian Imphal Esa chomdol ne in a to na hian Miza somthum priyat ommekin Raj Bhavan le state sarkar in ati the piang antan ti atiamani Uike hian chomdol ne in atlo zo hian Tuilian in ati chiat mun mate atlo baka National Disaster Response Force NDRF athoktenen in mu in an na tho chu chuan omati thua soi ani Congress in Assam Chief Minister Ațang let Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma an Lok Sabha in than result achwa nuwa Marchak State Pathum Meghalaya Nagaland le Manipura Bharatiya Janata Party BJP kai shwai National Democratic Alliance NDA che thadlo chana sakhozui to chen khat BJP du lo anum wangnia soi chuan soi sela lo hlea Chief Minister thu soi hi Congress MP Gaurav Gogoi chuan na taka changletin Himanta chu an party chaklo pom thiam lo khopin mi pui tling lo ani ti asoi Gogoi chuan State Pathum Chief Minister te chu Himanta thu soi chu thubel chian dolo ni thu mi puisha ta soilang tura adu thu soya marchak za omna hum him turin Meghalaya Nagaland le Manipur Chief Minister te chu somani Himanta hian engsa khwai nge BJP do dal ti chu chiang takin soilang lo ma se State Pathum an chaklo na soite hi Christian tamna ani wangin Christian sa khozui tu te asoi chan nia angai thei Jorhat constituency Assam atanga tlingthar Gaurav Gogoi chuan tun Lok Sabha in than chu semi final chau ani thu soin kumsang ni somni paruka final turatan anin bua sei tranti asoya Assam State Assembly hi kumsang ni somni paruka anin thlangdona ton Lok Sabha in thana Congress an che that wangin Gogoi hian state in thlan atana in bua sei na thatak nia ne na chan ngei abei se ni Chief Minister Himanta hian Christian te chungchang chau ni lo Muslim sa khozui tu te chungchang po asoya Muslim te chuan Congress an vote vek ni in a soibok Himanta chuan Muslim te chuan Congress thlop ma se sarkar lai pui atanga ham that na local chu andong ve vek ani ti in sakhwana be chana vote thlak an na tamti asoi Assam CM chuan tonin thana tanga thil lang chiang ta chu BJP ni lovin Congress jok chu sakhwana manga politics khel thinan ni tho soya Assam huam chunga Karimganj chau chu Muslim ten BJP an thlop na mun ani ti achiang ni in a soibok
Meghalaya electric inen chok ngai to lo Meghalaya Power Minister Atei Mondal chuan an state chung engdin mun athat chho to wangin state chung mi puitin hena inen chok ngai to don lo ti apuang cyclone rimal tle khan Meghalaya chunga engpek chwana man ro poimo tak ati chiat nual wangin to naya state chunga eng an nei thalawa Mondal chuan thlipui tle khan engpek chwana konga har satna siam thu soin to naya inen chok ngai chanpo engpek chwana man ro siam thata ngai wangani thu soi Power Minister chuan mun chen khata line chiang lo om wangin Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL chuan lo theiloin engpek chua antitop thinti asoibok Mondal chuan thirban tlo line che siam le substation chen khat MEECL chuan anthom thati soin heng na antho theinan hian engpek chua ti top chungai ti asoya MEECL hian thlipui tleina ti chiat lut zong an lazir chiang mekani Power Minister chuan Meghalaya chunga engin dailona to lawa sarkar chuan mi puite chu in en chok tir atum to lo ti asoi Sikkim sarkar tharlak lu ani don State Assembly in thlanni zota ka khan Prem Singh Tamang golai ka ishwai Sikkim Krantikari Morcha SKM chu ne taka thlantlin ni in Voinjo ni kwa pathiani hian Sikkim sarkar tharhilak lu ani dona SKM hian Sikkima Assembly seat som thum pane tangin seat som thum pakhata ne nan changani sarkar tharlak lu na le thutiam lak khoni Paljor Stadium gangtoka ne ni dona kumsani som pakwa a Prem Singh Tamang golai ka ishwai sarkar masajok lak lu na hunpo helai muna hian man ani Sikkim Chief Minister PS Tamang golai chuan Paljor Stadium a sarkar tharlak lu na hun manani tur chan soin party tana thoktele mi poiten andu wangani ati CM hian marchak state dang Chief Minister te chu sarkar lak lu na huna hian telpui turin asom don ti asoibok Sikkim CM hian India Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah baka BJP member zongjong te alompui thua soya NDA chu ramchung mi puiten sarkar le thlakan ngai wanga thlangtling anni ati July ni somni palia US Congress a Israel Prime Minister in thu soidon Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan July ni somni pali hian US Congress a thu soidona Gaza Strip a Hamas ne na anin do mek na chungchanga thil thlendan dik tak po soi chuak doni in Republican roi tu te chuan an soi Netanyahu hian House of Representative le Senate joint session a thu soidon ti House Speaker Mike Johnson le Senate Minority Leader Mitch McConnell te chuan an tarlang Congress leader te hian Karliam ta khan Israel Prime Minister thu soitur thu hi an soya hi America in Israel a thlop na lantir na atana ti an ni thon soi heti la hian Netanyahu thu soitur hi Democrats lam chuan an helviau ni in rinani thung Democratic lawmaker zinga tamjok hian Netanyahu hi an soi selfawa joint sesona thu soitura hian kalantum lo thu then khat chuan an soi ngal bok Tunaya US President Joe Biden appoint Gaza indona akal puidana Netanyahu hi langsar taka asoi sel thin wangin anin karbo rok po hi ton malam aphalo le nia soi anibok President Biden hian Gaza a inka hai pon ani theina tura rodna asiam te chu karliam ta khan puang le a he rodna hi pom turin Netanyahu po anorani heti la hian Netanyahu kai shwai sarkar til far rights party shwai tu ti chuan Biden a rodna siam hi apomani chuan tangwa sarkar tanga in nu doa an volet ve thung US in school be chungchanga thodik soiturin Israel phut US chuan Gaza leili laya school be na thleng chungchanga Israel chu zep nei lawa langtlang taka thil soiturin andu ti an soya tholeni khan Central Gaza a school pakhat chomdol na inatana manchu be ni in mi somthum pangai nunna anchanani Israel hian Gaza a school be a hian Hamas firfiak pol te tomna mun che an kapti soima se Hamas lamero chuan hei thudik lawani thu an soithung school be na chungchang thil soidan ainan lowang hian Israel chu Hamas mi an tha tak te ming mi puisha ta puang zar turin alo phut to bok US State Department thu puang to Matthew Miller chuan Israel hian Hamas firfiak pol mi somhne tanga somthum ve school chunga tomte chu an bitum thu US an chilni ina soya Israel chuan langtlang taka thudik le bel chian dolan soi zel an phuti Miller chuan a soibok US thudon na pakhat chuan no pang sompali tha telan ni ti asoya hei thudik ani chuan heng no pang sompali te hi helpol an ni theilo ti in Israel chu
thu chhuak nei bel zel tura an be sei thole mi puisha ta thudik puang zar tura an be sei thua soi Sudana sipai beina wangin mi za chuang an thi Sudan Paramilitary Rapid Support Force RSF chuan Gezira province yat alnora khwa bein mi za chuang in nunna an chana mitam takin hliam an tuar bok Darfur Province Governor Mini Arko Minoi chuan RSF beina wang hian nunaw le tarte po thi le hliam zinga an telti atar langa RSF hian wat al nora hi laipui mangin an be ani Madani Resistance Committee chuan nilai ni zing atang khan RSF hian wat al nora be hi atan to ti soin ralak thil tam tak an lati an tar lang bok Sudana sarkar leilok ding mek chuan in beina thleng le thin chu puyan ti thu soin RSF che dandim turin khovel ram dangte an du thuan soi Transitional Sovereignty Council chuan RSF ten civil mi te po thlia sang lawa an be mai du thin chu poi khoina lian takani ti soin RSF chu mi puite rok thin na le tiluina a mundanga son china an po RSF chuan thu chwa siam vele in Sudan Army in Jabal al Olia muna an sipaite be an tum thole mun thum la ya Sudan Army te chu in be mai tura in pein da an ni ti an suya watal nora mun chu khothlang lam mar lam le chimlam atangin an be ti an tar langa an mi le sa te beitumna chu an clear liam mai don loti an soi kumsani somni pathum April tha tang khan RSF le Sudan sipaite in bein RSF yan ni kum December tha khan anram khopui khartum le khothlang lambial te ala a tona hian ram leili lama an thune na zau tumin ma ala chole meka RSF le sipai ho te in be na wang hian mi sing khatsanga velin nunna an chan to nia chhotani injem na siam tumin tum engmozat in bito ma se ala lo chamri zel ani UN ho to in Myanmar sipai te che dana dem United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan tunaya Myanmar sipai ten Rakhine State an be na civil mi engmozat an that nia soi chu adem thua soi tungkar ti lam khan Rakhine State ta bain phiu khwa chu sipai ti hian bein civil mi somsari chuangan than ni in Arakan Army AA chuan soya mase sipai ti hian an pu na hi an phathung Rakhine State puma hian phone le internet service ti top vekani wangin thil thlen dan dik takhi ria chian the anilo UN ho to pa chuan AA le sipai te in me na thleng meka Rohingya mi te tor na thleng chin ti top tora adu thua soibok nikum November thla tang khan Rakhine State a hian AA le sipai te hi anin beina salhea hian sipai kutatang hian mun engmozat an lak sakto ani Mizoram Forest Area mau samna le development khailak na hi engtin tak ching felang mo lalnun moya pachuaw Mizoram hi India ramaram ngo nei thaber le nei zaw ber thin kan ni la hian tundin munai ro ram ngo dur tha soitur kan nei to manglawa a chanber nia an pu thin chu thingtlang ho lo nei zooming cultivation hi ni amai ro chu hei aya poizok hi oma chu chu reserve forest area chunga dan bo chiana illegal encroachment na satak mimal ne na ram lo pek wak hi ni Mizoram chunga kan ram ngo te hi engtinie kan ven hi manga reserve forest area adan bo chiana illegal encroachment kan ti hi engtianga chinfil tur nge nyang ti hi ngun takin kan ngai to angai to ani Sarkar thar ZPM Ministry alo piang ta a kumrei tak sarkar masaten anlo oipui tuilian thlir mai hi chingfel turin ma anla donem ti hi zona poimo takani ome reserve forest area palphul na anasa British in min apply dei to khan in line reserve forest ILRF sangka zaria somsari pasari kan nei to a he ILRF hian Mizoram le Assam ram chungzaw tak awo vevia Assam area chawnilo Mizoram area po bo chiana na salheni donai loka ILRF chunga hian Assam sarkarin forest clearance nei lovin Hailakandi districta hectare somli pali area daivata commando camp anbua sei wangin National Green Tribunal NGT a sumoto thubuai zia lu ani nge nge a he khesa hian Mizoram lama ILRF area bo chiana po Assam lam hian nulu antum hle ni in alang heba ka reserve forest area kan nei te hi District Council kan ni hunlaya dan siam Mizo District Forest Act 1955 noya puante anni kan Forest Act 1955 noya puan masak le lian ber chu
Riverine Reserve Forest RRF notification kanti ni somni pariat thakhat kumsa kha zakwa samruk panga puan khani kan lui puilian som parukle akam tuak metar zariat baka aizo to vaireng tevia sairang roadside reserve forest ahwam tel bukani RRF chau ni lokan reserve forest dang chunga hian mishing chen na mun settlement area te WRC horticulture develop area le adang te kan ti hi omnuk to maya aram thlai zongjong hi kan palphu zo to ti la kan soi swal tam lawang revenue department le VC ten rampas an pek chwa baka LED lamin khodin phalna notification na chwa anwal bokani reserve forest area chunga ram pek chwa abatam ve NGT Eastern Zone Bench Kolkata Chuan Center for Environment Protection CEP versus Union of India case interim order khautak chho in Mizoram state chunga reserve forest area LSC PPVC pass le adangte apek chwa te inspection nei vek turin aloti to a hemi order bo zui hian April ni som pathum kumsang ni somni khan revenue department chuan reserve forest hwam chunga ram neiten an ram cancel ani lona chantur ni somthum chunga soifia turin notification hi alo chwa to ni tichuan NGT order bo zui hian forest department point mala in ni thlathum kumsang ni somni pakhat thlenga reserve forest area hwam chunga rampek chwa azat PCCF office na record za chu sanga zathum pathum ni in encroachment area chu singkha zasari somthum pasari point pathum pariat paruk pasari hectare area ani toni heta hian RRF hwam chunga rampek chwa hi atam lor lakani heti la hian wanglai ni chanchin bo ni somthum pakhat thanga kumsang ni somni pathuma kan mu angin revenue department lamchuan reserve forest area hwam chunga rampas kan pe chhuak lawan ti ve thung heta tang ringot po hian kan forest ramchin revenue ramchin te settlement area chin te hi chin filangai tak je to ti kan thithia mai ome RRF notification noi boni appeal ni donem RRF notification hi Guwahati High Court aizo bench chuan ni somni pasari thakhat kumsang ni somni pakhat khan alo noi bo to a heti la hian ministry masale NGO ten appealin withdraw ani le ta a tuna hian ZPM ministry hian appeal don nge ni a appeal of encroachment solution azong jok don hemi chungchanga ngai to turba poimo chu high court order hi appeala RRF notification din chantile status quo hi illegal encroachment in fel na thaberani MT hiani kumsom nga chuang kan reserve forest area hi thataka humhal le ven him anni ngai lo wangin achunga mi sang tam tak lo in beng belin in le lo dinin tu chhuaneng mozat an lo pung chho to a heng ti hian bung pui thanglian ang mai in zung an ka ingat nel zela tuna chuan an zung ne na karpho hi thilhar sa top khok ani to nge yang danang takin RRF notification hi keng ko donila RRF area le roadside reserve forest aizo to wiring te via sairang area chunga hunre taklo in beng bel to te hi danlawa in beng bel anni angin no chwa an ngai don ti nani Manipur tribal ramlak saktuma reserve forest notification an puan nan wangle no chwa an tumwanga boina ri chhuak le boina top theilo an machondan chu kan hai om love kumre tak in ne lo dina lo in beng bel to te chen na mun lo ram ngo po ni to lo te hi reserve forest area lani tlat ro se kanwati sakle burdonem ramngo humhal kan soi dur laya kan reserve forest area chin dik tak demarcation area le boundary te fin fia na le humhal na konga ke pen om ngai lo te hi ngai mo tham ani jok dokana tanga veng him lovin amuna lu chila a area chiang taka kan ria chiana ngai kumsanga zakwa samruk panga tanga voini thleng hian aizo to wiring te kongdung roadside reserve forest area a hian mi sang tam tak an lo in beng bel khat thup to a mami district lam han hoi thaila tutle langkai ruam zonga lo in beng bel to in kuwa le thaidang alo khat thup to boka danang thlapin RRF notification hi keng ko donila achunga cheng te hi illegal encroacher anni wangin no chwa an ngai don ti nani danang takin protection kalpuin eviction drive tin anlen pass te hi cancel ni ta se khoyangin in ben bel li ang RRF notification noi bona order appeal hian encroachment in fairness solution he thenangem tuna kan boina tam tak he kyan phangem ti te hi ngun taka kan ngei to angai mi sang tam tak chen na mun reserve forest kan chantile chuan
project kaldon vele forest ramtia claim anile ngi dona boina top thelo kan ma chonzel don ni inalang ram nei tu te constitutional rights kan chu sak thelo reserve forest area huam chunga rampas kanti revenue department in apek chwa te hi Mizo district land revenue act 1956 kanti te Mizo district agricultural land act 1963 Mizoram land revenue act 2013 dan hoi pek chwa te anni village council in Lusai Hills house site act 1953 noya apek chwa te ombuka autonomous district council area chuan anma ni land revenue act noya pek chwa anni thung revenue land pass nei tu te hian dan ang thlapa chia an pek chuan rights over the land nein anram chunga khan title an nei ti na ni heta hian anram pass cancel sak an ni lawemo kotin anram hi dan ni lawa pek omjene lo null and void ati saksi lo chuan an right se va chu sak ngot the ni lawa article zathumna a of Indian constitution in aven him tlatawangin anghong tur kan mu phak angai ram nei tu te rights hilak saktaila enge hong tur forest area bo chiana konga mo phortu ber chu Mizoram sarkar hi ni a rampas piswak to ni wangin akai kwang berani atwar tu tur po ani tuirial haidel project atangin experience kan nei to a sarkar che swal na hi kan lo ton to te hi injectir na tan man atha ome tuirial hp chungchanga khan tui khwaina chim chin tur zongjong hall submergence area kha RRF form chung ti in nipcoin veibel sisomni pali chuang CLA NPV tan forest department an chung luta mase RRF form chungaram neiten kanram hi dan ang thapamin pe kan ni kan constitutional rights min chu sak thelo an lo ti ve tlatawangin project kalai an lo do dala kota an kal rui bok project pore taka kaltwan thelo pha ani kha ti chuan nipco ten reserve forest area ni wangin forest clearance atan CLA NPV available se somni pli chuang kan petoa mimal hena compensation kan pe double thi to lo ti in MNF tram sa toplam khan project kha anchol santani kha ti chuang kumsang ni som pakhata project thar thole tora Mizoram sarkar congress ministry ne na inrim na anne angin he project kai noya compensation omte chu Mizoram sarkar in ape kalo ngai ta ni hetiang che hian to na kanrama project thin khatkal tura po forest department lamin forest clearance an phut tlatla hian project agency ten ram nei tu tin hena land compensation an pek dulo chuan atwale to chu Mizoram sarkar thawani tuirial HP ram nei tu tin hena pek ngai aya tamde hi scholarship tlang dung ram nei tu te pek an ngai lowang ti tunge soi thei implementing agency ten Goda Varman case irrespective of ownership be chana compensation le NPVCA anlo pikop the ni lo chuan lo moma ngaila NH306 4 lane project kaltur boina po hi Mizoram isulian tak ni mek pakhat chu NH306 4 lane kaltura forest area le mimalram in thua borwa khoni ome gohati high court in nisomni pasari thakat kumsang ni somni pakhata RRF notification anoi bo to lain michen khatin high court in reserve forest notification anoi bo theilowa adi notify theilo ti intranan kho meka mase high court in thunei na nei lo ti ring chung hian high court order chu appeal turin sarkar an nor tluk ang loya high court order in omzia nei lo an ti chuan high court order po challenge ngai om lo tak he ni a heti la hian august ni somni pani kumsang ni somni pathuma Forest Conservation Amendment Act 2023 FCAA kan adopt dolo thu Mizoram Assembly House official resolution meu kan pass to line hedan be chan hian forest clearance kan la demand ngat ang loya FCAA 2023 pomlovin a principal act Forest Conservation Act 1980 chau kan pomdo nemni awa makte noi om ve nge ni NH306 ti sukuk tum shimna thuve vir quality ra gameplay ya sarkar pressure pe anomjok hemi chungchang hingun takazir chiana ngaya tuirial HEP ka inoya case load zatle ansum claim zate high court in payment chungchanga Mizoram sarkar liberty pek dan thlenga zir chiana ngai ni michen kha thuve vir kwal oi duanin kan tlekwal mai mayem ti hi ngai to angaye gauhati high court in RRF notification noi bo to laya high court in reserve forest notification noi bo turin thunei na nei lo ti angjia zanga RRF notification la din chan lui tir tlat te hi
kot za lo na tling thei hial ome Forest Conservation Act 1980 lo pian nuwa central government remti na lawa state sarkarin reserve forest notification adi notified the reserve thelo na hian state thunei na chaw soilanga heti laya high court in notification noi bo thelo angjia zanga thuvei ver hi thil zia lo takani kan ngai dan hingela jok dan thu ti te hi ngai to thanga ye heti lai hian revenue department chuan April ni riat kumsang ni somni palia athu chhuak chuan high court in RRF notification noi bo to wangin RRF area to loveti in thuan chhuak thunga RRF notification noi bo chungchanga sarkar department pani tengai danin anglo hi thil makponi zozai to love ni e kan assembly house a article zathum somsari pakhatna ji special provision be chanin ropui takin official resolution mangin august ni somni pani kumsang ni somni pathuma FCAA 2023 hi lonol to ma se takramai ro FCAA 2023 hi kanhol phalmi alo baka hemidan be chanhian forest clearance hi kanla demand bur mai choni hi nutiang hoilawa matharla kan nga ye RRF notification noi boni to ma se Mizoram Land Revenue Rules 2013 manga kan lui puilian le akam tuak ram ngo te conven hin chunjom theilai le Mizoram Protection of Rivers Act 2023 manga kan lui le akam conservation zone ven him theina kan nei te hi mantrang kai thiam zokila mi sang tam tak ten kumrei tak in ben bel na le eizon na mun te hi ram ngo chantir le the ani to lo wangin kha zalin mayamo regularize mai hero rel na fingzok ani nge rin om hunkal to a kan ti swale pui khoi nei siam thata har sa to a chu ai chuan kan dan nei te siam tha in malak na thar nei hi kan ti mak mo ani zok sebo nuwa se kongkha regularize a har sa to India rama forest ram palphulna illegal encroachment anasat wangin MOEFF NCC point September ni sompriat kumsanga zakwa somkwa khan Guidelines for regularization of encroachment on forest land in heta hian Madhya Pradesh, Karnataka, Arunachal Pradesh, Orissa, Gujarat, Kerala, Tripura and Andaman and Nicobar Island ti chuan proposal an the luta hi central government chuan approve sakin heta regularized area hi noi thum point paruk hectare area ni a Madhya Pradesh hian noi ni sing sari sanga zali panga point paruk pakwa pani hectare area z a regularize kanchen om Arunachal Pradesh a chuan hectare area singkha sangthum zali som pakwa point pani pakwa bial regularize in Tripura point hectare somni pasari point pali bial unregularized ani beng sika ngai to anga ye kanram din munhan thirila kumrei tak sarkar masati in thada wangin forest and environment law bochia nana salhia reserve forest area chunga mi sang tam tak anlo in beng bel to a he illegal encroachment hi engtianga chinfel turnge nyang ti hi beng sika ngai to angai ani RRF notification noi bona Guwahati High Court order date ni somni pasari thakhat kumsang ni somni pakhathi court sanga kanapilanga RRF notification hi kandin santir le ringot don nge ni a appeal lovin solution kanjong jok don nge ni mi sang tam tak in ben bel na mun hi reserve forest area ni ti in venim na konga ma engma le chuang lovin RRF notification hi kan rule ro nei le mai jok don ti chuan kum somnga chuang ven him ngai lo RRF area a development a local vele forest ramani kan bati sakle thinanga ram nei tule sarkar hi kanin nor boy chunjom zel jok don appeal ringo thi boyna chinfelna tor solution ani MT te hi ngai to anga ye tundin muna chuan RRF form chunga mi sang tam tak in beng belin mun tha zongjong hi chenna e zonna nul nei na munatan kan mangdeu vek to a ram ngo poni to lo mun zau tak encroachment area hi forest area a kan siam le vek donim ni nge nia demarcation area le boundary dik tak por chiang lovin ataka enforce thei mi alo RRF notification tungding le in development kaldona NPV le CA claim na manruatan kan voucher le charchar jok don site A chaw ngai to lovin site B po kan thlir telanga ya nge nia ZPM ministry po hian ministry masate angkhan he boy ne hi awi pui tuilian thlir liam mai jok don ngai to angun anga ye
Russia in USA chu aram hmelma ta na puang veta US in ral thuam te Ukraine in Russia ram chunga amana phal sak veta Ricky L Colney US chuan Ukraine he na US atanga anral thuam donte Russia ram chung ka nan man aphal to thua soizita ama jong chuan Russia ram chung ni lo Ukraine ram chunga Russia ron run to te ka nan chau aphal thina masi US yan athu chwa hi thlak dang lam le nga shitin Russia ram khopui te ka nan man an phal lo thu le Ukraine le Russia border vela border nei Russia ram chunga chau man an rem ti ti asoi thale ani Russia chuan Ukraine ram ral thuam pe tu ti chu Russia ram ka nan man ani chuan chungral thuan pitu te chuan Russian do ve anga ngai an nianga aso khokan toilet ve ang ti in vona lo pe chhuak to ani tin USA in ral thuam le poisa manga Ukraine pui zel wang le USA in Russia chu hmelma anga ngai tla zel wangin Russia point USA chu hmelma a chiar ve to ti an soi indo puina pathumna kan hunai tol mai ni inin cheve em Ukraine te Israel a tin do na chhuak meka kovel mun sang aral muang lo hlia Donald Trump an indo pui pathum na om lo nan ma kala the ti a katling ani chuan Ukraine war hi rang takin ka ti topanga Palestine war po ka ti topangang ati hi in OM kovel ral muan le na ninge poimo ma sabera in shiat khati jong kha tun chumata na kanon ti chwale the ti suni e